Bolongle hakara homani jorang jadu shongno agunde huhoye waring shakhamye agunle huhoye waring shakhamye oh buishangle mai kaya mai bahan khaya jadu shongno jadu shongno agile mabura age phabura sonni kokhai rono iye shirna nagano chile narna nagano chile jadu shongno tang mong tây mong opera rok burile chong opera tang mong opera rok o naranga nangan chile naranga nangan chile jakile ogra bomma yagra jakile ogra bomma yagra burini shomo ogra na jadu shomo na jadu shomo na jadu shomo jakile ogra bomma yagra jadu shomo burini shomo ogra na jadu shomo na jadu shomo na jadu shomo khorome thekrai moto yadib khorome thekrai moto yadiba khorogo khawo khapoi amale ritama barakhe phapoi jadu shomo mayole ritama beneke bejor mayole ritama beneke bejor noroma khulmo yakjur anilir chamu orono paikha jotono khulum baikha oke dasilan ada khơi balik kiri jamai khơi hambai Kalau ke hambai bukuk saran ini tu jadi tu semua. Hari ini sing bukuk saran ti kalau ini sing bahaya ke sini kan kai. Ini kaisa quality abang kan kai best folk singer ni sing bono orang tahu award lainnya. So may I now welcome our honorable EM sir Kamal Koloy here on the stage to please give away the award for Best Folk Singer of TTAADC presents Tipra Idol Season 1 Grand Finale. Balai ke hambai ini EM sir sapojak tai bono dipanggil kaisa trophy sing jumpa ya makorong lain please boleh dipanggil and love you all kaisa acoustic guitar as an award for best
folk singer. Thank you so much for that wonderful award given away by our Honorable E.M. Kamal Kaloy to Sarita Kaloy.